Hadian ke jingmong penyang jing pai ba ya ke seng san perthei kabadang suwan mi hapo ke jala Meghalaya UMLA bami no na ke Meghalaya Pradesh Mall Congress ubasiat lang pali ubala penyeso saka United Democratic Party na ke benta banya kun ni election banjit ekonomi kemat saka yeng dor bar thau ain ke jala ulai thu ba ke jingrung ke jungu saka UDP ke dai namar ba bon ki pai ba ki pai kemat saka ni ke parti ha ke ni ke election momentah balai ke penlong yang ngi bangin wan join saka ni ke parti UDP ngi menswang la long UMLA la item na ke parti Congress bat bola slim bah haga parti Congress andre yang dekat dau ke bah haga ni bila tip bah bangila yo ihi baga jingya paik ni ke jing bam ya sngau tho jingmut apa ke parti kala pen pralut baro ki MLA warjat kat perang ila don ki MLA hadu arpa wingut bat hadin nang ta kumbalong menta ke parti kala paik kala pram don MLA chu tang we ban dang ne bat ke parti Congress nak kata kadau ni pan join jaga parti TMC hang ni por golad hadin gajing ya penyeso jaga parti TMC ngalawan pai sa konstituensi ban ngalakot ya gini riurang ba ni ginung kerjaan barat ba jong parti jongi hatu kapor ngi ya keren hadin gajing ya pelong ya gajing ya lang dan gajing ya keren sani bah berkata kapor giong bangi hab sengap chua ngin hab darai chwa ba ngin join sakan nunuk parti haswa ka election balai ki pai ba ki don kata kajing bom cengany hagane ga parti TMC namar ba kadai ke parti ke badang thamai bat ke bang pat da ju sengau bahas sakan ke jala jongi kamtam saka distrik Jaintia ne khasi jongi tadi nang ta ki perkhat ke le ong ba ngin hab ban lek saka UDP kumbaga ong hadin baga parti Kongres kali apai lepra bat ngarung la yoi kumu nomi khmat ura khamslem apa ke jela jongi ngarung la yoi ba baro ki pai ba bodon apa ke jela kila phai khmat saka UDP balai ki phai khmat saka UDP ke jing angnut jong ki bangin yo ya ke sorkar ke ba khoj ke basuba ke ba hok ke ban pai khmat ro saka roy ka par ban pai khmat chu chaki khon samla jongi ki bom yo kam yo jam kani to ka jing angnut jong ki pai ba kumbanga yoi bat ka liong ngaru nga yoi bat nakata kadaw menne nga lawan hang ne bat ngaro lolong ro kum u candidate jong ka parti UDP bat ka jing skaungu yo nga ka parti UDP bat baro ngingai scam ba ngin ya trai rengkat ban ngin ya trai ban ngin ya borom keliang kum kinong yalam jong ke parti kenang ba ke parti kan yai bat ya renti kenang ba ke parti kan la ban ya cak khamat hagi kam ki jam ban pek nimtai bahai miat jong ke jala jong i baro ka wei ngaso kumen bat ngai ba po ke jing yalam jong u presiden rang ba jong i ba ngin yo e ke jing sencar hakan ke election ke banwan bat ke jing kerpat ke basngaurit bat basngau ngo ya pikum ke ba jong ke jela jongi baro ka be ba ngin ya ai ke jing kerchan ke bapura ba pin ai ke jing kerchan ke ba hok ke ba khoi ke bangi ke parti jongi ngimla ban ai bisa ya ki pai ba ka por election bangin sekri bat bangin sekri da ka hok da ka borom da ka ba khoi bat ngin sekri baro san snem ngin ai ke jing sekri ke ba bha baro san snem ban ya ka paisa ke ba ai sisen san snem tangi scam bat kani lang ba kading don kat lam jong blay un kerku kerdo ngi bangin chanya scam ba pi pai ba pin ai ka jingkar chan ko pora khnang ba hadin kani ka election bangin yo ban ya lam ya sarkar daga parti UDP bat bangin chakri hok da banta ka jalla he baro ga wei